Yes, Durban Network, mother of all, final activation. Bafowethu yini engayisho ngosuku lwanamhlanje besihlanganiswe yini kwenzekeni yini abantu futhi abangayilindele. Namhlanje mfowethu besila kwi-activation ye-Mother of All Maskandi Festival ukuzogqugquzela abantu ukuthi abavotele amaqhawe wabo ukuthi bengene kwi-top 30 nokugqugquzela nje ukuthi abantu abawathenga amathikithi mfowethu ukuze kube mnandi ngoba phela indawo enjana yinhle ngabantu mfowethu umcimbi nje wenzelwa abantu yilokho nje mfowethu Kunama-artist abeperforma namhlanje kumnandi workshop nihlanganise abantu mhlambe mangaka amathikithi eniwakhiphile. Noma ngeke ngibe nasisiqiniseko sokuthi mangaki mfowethu ngoba bebewathenga abantu bebeyobhalisa bese benikeza labanikeza wona kodwa nje bengathi lento njengomsebenzi mfowethu umsebenzi omkhulu wenkomo uyandlalelwa qala ihlahla imbuzi iqala so njengoba besilapha besizondlalela i-Mother of All njengoba benibona bekumnandi abantu bebejabule bebona ama-artist abo amanye ama-artist asafufusa kodwa manje afika ayitshengisa ukuthi nawo akhona futhi endimeni. Iy'nsuku ziyasondela mfowethu ukuthi i-Mother of All ibe khona yini mhlawumbe ofisa ukuyisho ebantwini. Qhawela kithi engingakusho njengoba umcimbi sekusela amaviki ambalwa next week kuzi top 30 lapho sekuyifinali ke lapho umuntu ongene kwi-top 30 akasaphumi sekuyiwe sekulela ukuthi ozothola iquantum so ke esingakusho nje mfowethu abantu abathenga amathikithi sihlangane mhla ka5 kuningi ukusazokwenzeka ngokweinhlelo ke zabaphathi kuningi ukusazokwenzeka mara asikwazi nathi ukukhuluma esingakwazi esikwaziyo ukuthi akuthengwa amathikithi sambeni siye emcimbini sivote bafowethu into ebalekile ukuvotela umculi osukumzwa ngaphakathi akukhethelekile uvota noma kangaki ama-activation ngicanti mhlawumbe asazoqhubeka bekhona sinazo isiqiniseko kodwa ke enkundleni nasepagini le-Mother of All owethu nje ukuthi uhambe ulifollow ukwazi ukushare yonke into esukuyenziwa khona siyabonga kakhulu. Lo umcimbi abantu abaningi abawusupportayo ngamandla abo bonke vele futhi uumcimbi odepende kakhulu kubantu abasupporta ama-artist. Mhlawumbe iyiphi irecipe ezenza ukuthi abantu nikwazi ukubasondeza eduze ukuthi bakholelwe kule idea ye-Mother of All. Ngicabanga ukuthi basebenzisa istrategy sihle kakhulu lana ngoba uyabona ngalesikhathi abaculi beqashwe emcimbini ebikhona neminye esakhona futhi hathe ebikhona esakhona kodwa manje awukwazi ukuthola ukuthi umculi njengoba lana bangaka abantu abazele yena so nje manje sesiyabona ukuthi mangabe umculo ophume phambili mhlawumbe nolandela uyabona ukuthi shuthi abantu banama-artist banabalandeli abangaka so kuyabagqamela nabahleli bemcimbi ukuthi mangabe siqashela abaculi kuyasiphoqa ukuthi noma sibaqashe ngoba basilethela abalandeli abaningi uyabona so le i-Mother of All ke isikwazi usitshengisa ukuthi umculi nomculi unabalandeli abangakanani abasemva kwakhe. Yeah mhlambe yini ongayisho mfowethu sesivala asazi vele ukuthi ubani ozowina iquantum obvious kodwa nje khona mhlawumbe amazwi ongawasho kubantu abafisa ukuthi balwine iquantum. Cha mfowethu engingakusho nje ukuthi ama-artist angagqumezela abalandeli babo ukuthi babavotele and into emnandi nge-Mother of All mfowethu kuvuleleke wonke umuntu alikho ivukane lapha wonke umculo uyalingana kungasuka umuntu ongadumile avotela wini iquantum uyabo so ke kodwa into engithanda kakhulu nge-Mother of All ukuthi iyakwazi ukuhlonipha abaculi ade kuphumile nje statement esho ukuthi akekho umculi ohambe engaqiqingile ngicanti ubonile ephepheni shuthi okusho khona ukuthi i-Mother of All yonke into yenza ngeqiniso nje esikugcizela kakhulu akuthengwa amathikithi sambe soxhasa umcimbi uzoba impumelelo ngenxa yabantu. Bafowethu sesivala nje ngicabanga ukuthi kusemehlweni abantu ukuthi i-Mother of All umuntu ophambili kuyona umuntu wesifazane kusho ukuthini kunina njenganabantu besilisa ukungamela noma ukuxhasa umcimbi ohedwa umuntu wesifazane. Ngicabanga ukuthi mfowethu lapho ke sibhekene nomuntu esifazane futhi esingeke sigcine sithi umuntu esifazane u-strong loya muntu so kwathina mhlasimbe silekelela kodwa silekelela futhi emva komuntu o-strong esifisa ukuthi nabanye abahleli bemcimbi becoshe kuyena ngoba ufike ne-strategy esihlukile ubengawenza umcimbi efana wonke eminye imicimbi kodwa uthena aqhamuke nento yakhe ehlukile so lokhana sikuthandile kakhulu futhi engifisa ukuthi mhlasimbe nabanye abasazoba abahleli bemcimbi beyisike iphethini kuyena as umuntu esifazane. Same question. Hayi mfowethu engingakugcizelela imike mesibuya ngakungalindele uthi kwethu kodwa ke esingakugcizelela mfowethu usisi okuyena inimbone esemehlweni e-Mother of All ngoba mebeka istatement uthi naye ungomunye wabahleli shuthi ke naye unethimbe likhona njengoba nathi singabantu abazosebenza emcimbini noma basiza ukuthi umcimbi ukwazi ukuphusheka so sithi ngoba kuumuntu wesimame and uyimbokodo eqinile lo yasisi into engiyithande kuye uyakwazi ukuhlonipha uyakwazi ukuhlonipha umuntu
sikuyeke-ke okunye nokunye but uyakwazi ukuhlonipha umuntu uyamazi umuntu umuntu wesimame ukuthi umuntu ubani and udumile uzimdola izinga lakhe liphezulu kodwa uyakwazi ukuzehlisa ezingeni lethu sibe abantu silingane uma ukhuluma naye uyakwazi ukulalela into eyishoyo aresponde ngendlela osuke ulindele ngayo yabo siyabonga kakhulu nje mfowethu besikhona si-Durban Network kwi-activation ye-Mother of All siyabonga kanza kwethu siyabonga qhawela kithi danko